Саламатсыздар, Ысык көл онлайн YouTube каналының катталуучулары. Бүгүн 9 апрель Каракол шаары авторынок. Азыр чоң жүк ташуучу пассажирский машиналардын бааларын көргөзүп берем. Андыктан биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик эле, чет-четинен баштай берели. Бuyakta оранжевый Volkswagen, бирок маалымат баракчасы жок экен. Бул жакта Sprinter Rex 646 marka 2008 жылкы КПП 6 EKK объем $13.000 дейт. 704 35 36 15 номери. КамАЗ да бир келип калыптыр. Буякта деген 86 жылкы 10 объем 550 миң сом дейт. 0500 55 17 55 номери. Мурдагы чыгарышта да бул КамАЗ тартканбыз. Жанында дагы 2 КамАЗ бар. 0502 51 51 06 номери. Булар турганына уже көп болуп калды. Көчө жан-жап бүгүн кичине. Тартабыз. Мерс 410 92 жылкы 3 объем 7 расход. Срочно договорная 704 21 96 51 номери. Мындай бортовой. Двускатный. 500 отыр. 500 отыр, двускатный. Мындай 704 21 96 51 номери. Кайрылсаңыздар болот. Маалымат баракчасы жок экен. Буянда дагы бир сапог турат. Заводской грузовой 93 жылкы 3 Муссо 580 миң дейт. Срочно номери. Бул бир скатный экен, наскатный. Бул жакта Газель 99 жылкы 2.5 объем, договорная варианттар бар дейт. 500 220 045 номери. Цвет жанында көк түстөгү Sprinter 97 жылкы 2.9 объем, TDI 7.8 расход, $8700, есть варианты дейт. 0709 723 325 в хорошем состоянии. Көк түстөгү пассажирский. Жанында ак түстөгү 96 жылкы 550 миң дейт. 2.9 объем, TDI. Сиздики көбөк? Лабо. Хорошо, ал жакка дарабыз. Буякта дагы бир сапог. Дубль кабина, односкатный. 91 жылкы объем 3 экен, 8.9 расход, 300 миң дейт. 708 88 00 76 номери. Буякта Sprinter, бирок эмес жок. Буякта маалымат баракчалары жок экен. Азыр өйдө жакка түшөлдү, анан ылдый жакка басалы. Mitsubishi 4WD дейт, бирок маалымат баракчасы жок экен. Бул сапогтуку дагы көрүнбөйт. Sprinter 95 жылкы 480 миң дейт. 0705 13 28 72 номери. Сапог 95 жылкы 3 11 расход, 360 миң идеал дейт. Объем 2.9, 0501 26 0183 номери. Состояние идеал. Идеальное состояние.
Bu yakta daha bir sapok 88 yılkı 24 400 ming deydi. 0700 543 597 numeri. Бортовой. Это Sprinter бортовой 360. 2005 жылғы 2.7 объем $11.000 дейді. 0502 110 229 номері. Односкатный екен. Қазір мотор неден тұрады. 320 мың сом. Обмен вес состояние отличное. 05 122 88 32. Это спринтер бортовой 98 жылқы 3 объем 10500. Номер жақсы орын болып тұр. Тағы бір спринтер бортовой дубль кабина 2003 жылқы $11.000 соғатқан оқшайды. Номері яқтан көрсеңіздер ол. Mercedes-Benz Maxi 316 2017 жылқы объем 2.2 $25.000 соғаттыр. Номері жазылып тұрады, көрсеңіздер ғой. Мұнықы маалымат барақшасы жоқ екен. Мен кішкене ылдырақ түзеліп дағы. Егер біздің барақшаға жарнама, реклама, магазиндерде өл бойынша тартыш керек болса, біздің өзінің номерімді описанияға қалдырып қоямын. Ошоға чалсаңыздар, байланыссаңыздар болады. Я. Рынкада сатылат дейт. О? Жо, аймен маалымат барақшасы жоқ па? Жоқ тошы. Номеріңер қанша? Объем тегі бұл. 507 507 84 37 75. 84 37 85. 4 ВД разраткалар иштейт. 2.5 дизель 450 болот. 450 болот, да? Рабный. Все. Шундай сатып алып дейлик. Ya bu kışın gelecek tabii ki. Bizden de görçü de yok ol. Havayla olsa süzü olsa kuturvat. Yakta Ford Transit 2005 жылқы объем 2.4 турбина кондиционер бар екен 500 сұрап тұр 705 76 29 31 номері. Ford Transit Labo 300 мың сұрап тұр 700 0731 37 17 номер екен. Labo бар екен. УАЗ 83 жылқы 160 мың дейді. 0507 62 48 69 Кушун менен чоң унааларды жүк ташуучу грузовой машиналарды аяктадык. Биздин баракчага катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Азыр болсо эми жеңил унааларды тартып беребиз.